Kaseng HSPDP kabadi kawai na kiseng sain perthai rulum kebadon hapo ka jela menta kasingi kalasong perkhat kam da ka jingilang Central Executive Committee halor ka benta ba ka jela ka don hapdeng ka kenrum kenram hakine ki khendiat singi ki beladep ha ka ba kalami ka jingpen ibor jong ki pai ba namar ka jing bitar halor ka jing sha siat yap jong uba Chesterfield thank you ha yingsa jong u ha maulai kenton masar da ki pulin ha ka bai dei bat kene ka jingja Nagaliang jong seng HSPDP kelapan pau ya kajing sunguhun ban priang ya kajing penbet jong ke sarkar jela bantung dau chairperson ke Meghalaya Human Rights Commission ban kli ya ke judicial inquiry halor kajing syaset ya jong unong yalam barim ke seng king atiar ke HNLC. Hakene kajing yalang lai keren ru halor kajing persyang jong ke sarkar pedeng ban terwa halor kajing penbet ya ki kendon ki any haka kernit bapra jong ke constitution keri India kene keseng san perthai kelabu da kajing dawa bandon katok ni kijing penbet. Badru hangane kajing elang jong kete keseng san perthai kalapan pau ya kajing kublai ya ka sarkar MDA kabalalam khmat da ka NPP halor kajing sim khia jong ka bania keren bat ki bor sarkar ka jela Asam ban penbet no ya uput usam jong ka jela ubala sakut da ki paus nam mentah. Hagani ka daya ka jingi mentapat abangi pej ya ka constitution mo ngi don kam ban keren ya gani bang berkam bangin amen ya gani para AB ya gani nganti secretary in batai kama makidon ni kam kibangi la hak serka ngadu kasem ada kena ni la hak ya ka memorandum ke jungi naka party but amen itu ke particular para 12A juga clause B ni la harus ya union ministry au Amit Shah G, bolong Union Minister, ya kan ni dah jing jauh ajumi. Tapi nak ni bawan kami haka jelas ni Union Minister orang dah paham yang itu, ya kan mau berendam. Ini kena isu ke subjek kau temai pengikran ke parti nak pos apa. Ngisku tu dari parti syai kedar, bah kedai kaban empower, kaban pengklaim, ya ke state jong ka Meghalaya ya ka legislative assembly ban penlongan ban senaan ban nom penterikam ya kido ki anyo ke sarkar India ki bom ya hap penterikam ha ki de ki area sectional jongi notification ban nom penterikam ya ki an jong ke sarkar India ha ki area jong ke sectional hap asam gisose pede ba napoi na kamta ka Meghalaya ha ka 12A B jong ka Meghalaya Ono ba presiden jokari India ulak berora notification bandam penterikam yaki anjuk sarkar India dan yaki anjuk state Meghalaya haki area jok section haka bangis ngo bakatakan lo ko basubo yaka ai ga subo de prokom me ko mla syu ban kenjo kat ban convince ya parliament na kamta ki anya ki bom ya hap ban penterikam segi kipon ki ai ke bana ka pos ki bangin snow ya hap at petrikam namar kami hap at culture jogi kami hap at ko injogi sene ban bot yang kita ki an jo kasar India larangin jin na don kata ka state assembly ka don ka board ban pass ka resolution ban penongan ban nam petrikam ya kita ki an ki ba mi hap petrikam hangi handrei kan ba ka padon kata pada ka jengai than yangi ya sarkar Meghalaya ka jengai than bar convince ka parliament ban leckat sidu presiden ban yo ya kata approval kum ke jelame klia mentakan rakhe ya jadi san totally isna mane ke orang golden jubilee te kum ke parti ni le perkhat bangin su dei ban klek no ye gitu ki hill state fighter ki ba move ye ke hill state ko ko laka dei jong ke APCC dese ki group hang tu kidan mar SPDP bada ka mino kam hadin bang yo ya sub state nice pan ko pra ni yele ya full fledged state ini pada ngidon sakalang ka role jong ka HSPDP ba palat life taki spamu ki volunteers ni sha set patok ibadan life na iban ri bana ibar bana iba kunta termo tingi om bala data state kan rakhe yang dilap sanku snem jong ka ni ke parti ni Suleman ong ba baro itu giban bantala naduka bang om mane jong ka efficiency mo movement inom dai ban klet lagi nang tak itu kita join naga FCC movement sagani ke HSPDP ya ka full state bangim dai ban klet kumi ba hoping ba kiwe gina galam
Ni susi pada menginju osno yang keteng joki. Tinggi bu kala ke jengkli bah hato kini ki dai nem built state fighter nak bentar kan. State omega ya. Ikum kita gi idam pas potring tu November. Indang ji kedu jong paro i volunteer. La ka dai jong efficiency lang ni jong ke SPDP ba midon ni muta. Ba at least ni saling. Kalau ada sorkar kaya ha. Bi kwa ba sorkar kan. Ichu ko dia ki. Bagilah sacrifice kan. Kita setuju.